See the sun is coming down. Now I've got you on my mind. Thinking we could go around and get faded in the night. The way you're looking in the shower, and later we be getting high. Maybe we be shining bright. Didn't know it feels so right. Oh, that you smell like rose perfume. Didn't know. And she said she really wanna keep it on the low. A little bit later she be dropping that Dior. Gotta take our time, I think I'ma take it slow. If you like it's meditation, let's get out of the equation. And I know I've been away, but I hope it wasn't for too long. I don't gotta ask the question. I know what you're gonna say, babe, and I hope you're on the way. Feels like forever, keep it together. I hope you know that ain't nothing feel better. And if you want it, you got it whenever. It's been a while since you've taken my sweater. She wanna ride now, I'ma glide down. Oh, she love how I ride when it's sundown to the sunrise. She don't hold back, she be so loud. Oh, I didn't know that she smell like rose perfume, didn't know. And she said she really wanna keep it on the low. A little bit later she be dropping a Dior. Gotta take her time, I think I'ma take it slow. It feel like it's meditation. Let's get out of the equation. And I know I've been away, but I hope it wasn't for too long. I don't gotta ask a question. No, I know what you're gonna say, babe. No, and I hope you're on the way. And I hope you're on the way. Cause I'm always on the way, yeah. La-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum, la-da-da-da-dum. Oh, I feel like it's meditation. Ooh, let's get out of the la-da-da-da-da-da-da. La da 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 da. Ooh, ooh, ooh. Nice. Thanks. Diana, možemo bez nje početi. Ok. Normalno. Excuse me. Koga nema bez njega se može. Ok. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Shankesta. Sa mnom su danas dečki iz One Minda, Dario i Martin. Bog dečki ka ima. Ćao. Predstavite se malo da znaju ljudi s kim pričam. Pa ajmo ovako, vrlo kratko i uvjerljivo. Ima si vremena da vježbaš. Tako je, da, vježbao sam stvarno puno. Da, mi smo One Mind, novo osnovani glazbeni duo. Ništa, mi pišemo, produciramo, pjevamo, miksamo, zapravo smo autori, kantautori. Znači sve radite? U principu skoro 100% self-made, tako da. Tak treba. 97%. 97% ako ćemo precizno. 97,2% self-made. To je brojka. Outsourcamo samo one stvari o kojima nismo dobili. U biti u svemu smo dobili. Šalim se. Ne, da, to je to. To je to. Kad ste krenuli? Pa zapravo One Mind kao ideja postoji već dosta dugo. Inače ja sam počeo prije unazad nekoliko godina, ne znam sad točno koliko, pisati pjesme i raditi svoje stvari, no međutim uvijek je to bilo nešto kao nešto sa strane. Nije nikad to bio taj dedication do te razine da bi to na taj način napravili, to jest napravio, dok nije Martin malo odraso i dok nije... Jebi ga stari. Okay. Dok nije on pokazao tu želju za raditi glazbu i u principu skužio sam da on voli jako iste stvari koje volim ja i onda nekako sam sam bio dosta nesiguran u to i htio sam htio sam započeti tu neku priču koju kod nas ovdje na ovim prostorima nitko ne radi.
a sam je bilo nekako malo onako, imao sam i neki strah i možda mi malo bilo glupo. No, to ima smisla. Da, i onda sam nekako, jedina logična stvar je bila kad je on pokazao interes za tu istu stvar, da se zajedno udružimo i da... To je fora, to je baš fora. I da krenemo skupa, da. A One Mind, kad znaš ime One Mind? Pa nismo mogli smisliti ime. Zapravo, da. Da, One Mind Smišljali smo kad smo krenuli, jel ti smijem prekinuti? Da, pa ti si isto u podcastu, ti smiješ. A, okej, kruto, topčina. Nice. Da, smišljali smo ime, onda nismo mogli, imali smo nešto, imamo neke svoje interne fore, onda smo mislili da će biti neka zajebancija, Zapravo je prva ideja bila da se zovemo Guess Who, Dobro. sa da, upitnikom. a to je malo bilo cringe. Ali je bilo cringe zato što onak kao Guess Who, i onak who is it? Da, doslovno. Stvarno, da. Fakat cool. Knock, who's there, I don't know, yeah. I onda jedan dan, ja mislim da sam ja bio u studiju i već je trebalo izbaciti pjesmu i trebali smo onak submitat doslovno za release, mi nismo imali ime. Aha, znači to je stislo. Da, doslovno je bilo onak stiska žešća. I sjećam se da sam bio ispred studija i Martin me zvao i rekao je Buraz, imam ime. Ja sam onak, pa ajde kao da čujem. Kaže, Skužio sam kako se zove. da, i on je kao rekao One Mind, i onak, meni je to bilo onak full bilo ono kao mentally right, zato što jako slično razmišljamo, volimo stvarno slične stvari i način na koji se izražavamo je, toliko je prirodno kad to zajedno radimo, da na primjer, ja znam uzeti smisliti neku ideju za pjesmu, pošaljem njemu i ona piše točno ono što bi ja napisao. Aha, znači vi si zapravo završavate se rečenica ko ono... Da, mi si u principu završavamo rečenice. Jer su i smiješni. I nekako kad je on rekao One Mind, meni je to bilo ono kao, pa da, two people, one mind. Baš je imalo full puno smisla i... Mislim, catch je ovako, jednostavno je... Dosta zvučno, jel da? Da, One Mind. Kaj slušaš? One Mind? Da. Dobro. Ima dosta smisla. I skužio sam da imate romansa fore dosta, to je ljubavna pjesma. Je, da, dosta stvari nastaje iz nekih osobnih iskustava iz života ili dosta često puta znamo, s obzirom da neke situacije koje nismo proživjeli, a možemo se s njima poistovjetiti, dosta često puta znamo pisati na taj način, recimo neke pjesme su totalno, ajmo reći, dark. Imamo pjesmu koja se zove White Lines, znači pjesma onak doslovno o tome kak je to kad se na šmrći škok, ja smijem to reći? Kad se narokaš film. Znači pjesma je doslovno radi se o tome kako je to kad padneš pod utjecaj kokaina kao nekima kao izvrsne droge i toga, a zapravo nitko od nas nikad nije koristio, bar je. Zasad. Niste još toliko poznati. Da, znači nemamo takva iskustva, ali smo se svejedno mogli poistovjetiti s tim osjećajem i nekako se staviti u taj film, tako da dosta... U dosta slučajeva su osobna iskustva, a opet u dosta slučajeva su i neka iskustva imaginarna, ali opet toliko se možemo s tim poistovjetiti da zvuči kao da smo zapravo to prošli. Toliko smo zabrijali da mi mislimo da je to djelo. To je teško tripanje. Da. Fake it till you make it. Dakle, htio sam vas pitati kako izbjegavate, mislim, kad pišete te pjesme najviše, kako izbjegavate neke klišeje, jer svaka pjesma je ljubavna, danas pogodiš kamen, pogodit ćeš ljubavnu pjesmu. Pa ne znam, mislim da, ja osobno najviše izbjegavam one fore, I love you, you love me, slomila si mi srce, sad ja patim, znači izbjegavaš klišej tako da znaš šta je klišej. Našao sam jedan klišej u vašoj pjesmi, Kissing in the Dark. Da, to je... Umjesto zadoje. Da, je. Ali kao inače se kao... Ali ja nisam kad pišete, jel pišete baš? Ali ja nisam pisao tu pjesmu. Kak to ma bacio pod bus? Lik me disa, Ne, šalim se. Mislim, kad pišete... Da ne bi bilo uskoro half mine. A uvijek Gotovo ispadaš. Uvijek moraš neki klišej ubaciti. Pa to mislim kao, jel pišete kako vam se piše, imate baš kao, okej, ovom neću pisati. Pa kada znam, ako misliš da fakat, ne znam, imaš kad, ja ne znam, ti isto pišeš pjesme, pa i znaš kad pišeš riječi, ima riječi koje su zvučno pašu. Da, pašu, znači po slogovima, da, po svemu, kak završiš na koje slovo A, O, bla, bla, bla.
jednostavno nekad ne paše bolja riječ ili bolja fraza, okej, to ima smisla. osim te kliše fraze, i onda moraš Ne, pa nema frka. Da, ponekad jednostavno teško se izraziti bez klišeja, ali... A mislim, zato jer sve su već rekli, šta je? Da, cijeli ne, život definitivno, znači ono, nama je došla ta neka, recimo Kissing in the Dark je bila linija, u principu ono kao mjesto radnje je New York, znači Central Park, navečer, znači ono standardna ljubavna priča u New Yorku. Pa to je... Možeš ono reći kissing in the absence of life. Da, definitivno nije tako nije zvučilo. toliko Da, catchy. i onda je bilo ono kao... Mislim da nije. I s obzirom da su, ono, mi dosta smo, kako da kažem, strogi po pitanju rima, Na koji način strogi? ne volimo koristiti kliše i rime, to su ono kao hey, day, Aha, okej. do, to. Znači ipak ima nekako, Da. okej, ovo nećemo raditi. Tako, ne, Da, definitivno postoji ono, ovo ne, ovo da, ali čak i ako je linija kliše, ako se ono sonično, ili sonički, kako da kažem, kao if it's sonically right, znači ako se sonično uklapa sa glazbom i ako savršeno paše u taj vibe, onda nećemo, kako da kažem, žrtvovat na taj način da stavimo neku ultra pametnu liniju, ako ta pametna linija neće biti savršena Pa na kraju nam je da zvuči dobro, to je na kraju. Da, treba zvučiti jednostavno ispravno. A dobro, u jednu ruku. Okej, da ti imaš nešto za dodati. Ne, to je to. To je to, idemo to. dalje. Ovoga, Niko sidi. daj zatvori vrata, smrznuću se. A ti mene komentiraš udaljenje. Da, niko sidi. Daj, nemoj, molim. Mogu vas ja nešto pitati? Naravno. Može. Zanima me šta misliš, koliko se dugo baviš produkcijom, Dario, šta si rekao? Koliko se dugo bavim produkcijom? Pa ozbiljno 3-4 godine, neozbiljno dosta dugo, ali mislim neozbiljno, nije to nikad bilo kao neozbiljno, nego jednostavno nisam znao šta radim. Ono, pokušavao sam, nešto bi ja tu i tamo napikao. Obično ljudi ovako kad komentiraju hrvatsku glazbenu scenu, ono kaže, na primjer, u Srbiji je jako puno kvalitetnija, je li produkcija, spotovi, ovo, ono. Sad, je li, misliš da je to zato što Srbija više prati trendove ili je kvaliteta u nekim drugim elementima? Ne, definitivno Srbiji su jako kvalitetni što se tiče, sad će me mnogo ljudi mrziti zbog ovog što ću reći, Srbi su ispred nas da, debelo po tim stvarima, zato što Srbi znaju pratiti trendove. Oni su jednostavno, srpski producenti su takav narod da ono što je in to oni rade. A kod nas sve to nekako kasni. Sad ja ću se osvrnuti i na taj folk i na turbo folk i ovo i ono. To je nekad u Srbiji bilo fora. Onda je to kod nas postala manija, ljudi su poludili za folkom i turbo folkom. Da bi kod nas to postao totalni hit, Srbi rade trap. I onda mi zvučimo smiješno pored njih, zato što mi furamo neki taj folk, turbo folk, ne znam kako ćemo uopće to nazvati, taj malo istočniji zvuk, a oni su već otišli totalno prema UK-u, prema Americi. Jednostavno su to ti trendovi koje svijet nalaže, a mi ih ne pratimo dovoljno. A zašto? Što se u zadnje vrijeme sad mijenja. Ok, ali čekaj, zašto recimo, mislim pričamo o kvaliteti, zašto je kvaliteta uvjetovana praćenjem trendova? Zašto recimo, jer vidi, sa pojavom TikToka ja mislim da se nekako desilo da se pjesme prilagođavaju TikToku, znači prilagođavaju se način na koji se konzumira sadržaj tamo, znači to mora biti pjesma koja će završiti na TikToku, ali zašto te neke druge stvari nisu kvalitetne? Ako recimo neko kaže, neki izvođač, neću ići na TikTok ne zato što mislim da sam bolji od toga, nego zato što me ne zanima takav način stvaranja glazbe. Ne zanima me nužno onaj naj-mainstream pop. Ne, definitivno ne treba biti trend hold. Znači ne treba pratiti trendove. Trendovi znače napredak, to je jedina stvar. Znači trendove treba pratiti u dozi toj koliko ti možeš od njih profitirati. Jer ako si ti copycat nekog trenda, ti apsolutno ne možeš dobiti taj exposure. Jer već netko to radi. Znači, poanta praćenja trendova je da adaptiraš onoliko u tvoj stil koliko ti možeš profitirati, a i dalje ostati originalan. Jer ako ti kopiraš nešto, od toga ti ćeš samo biti, a gle, ovaj zvuči ko Ed Sheeran. Ili ne znam, on zvuči ko Justin, ovaj zvuči ko Jala Brat, kažem sad ovako. Znači, jednostavno... jednostavno prati trendove onoliko koliko možeš
profitirati od toga, a da i dalje budeš originalan. Ne treba biti copycat. Da, ali ne bi ni rekao da je nužno ako ne pratiš trendove. Ako ne pratiš trendove, i dalje to ne hvala. znači da ne možeš biti hit. Nije presudno. Pa to mi se čini zato što Hvala, ne Filip, razumijem, to što pričam. ne razumijem koja je svrha. Recimo što on kaže, trend znači napredak. Meni to zapravo ne znači napredak jer trendovi se toliko brzo mijenjaju danas. Znači prije je trebalo recimo 10 godina da jedan trend recimo potraje. Danas praktički ako nisi upalio TikTok 6 mjeseci šta, pa ti si debelo u zaostatku čovječe. Znači jedna stvar, čitao sam baš nedavno jedan članak. U zadnjih 10 godina, kako da to kažem, znači kao attention span od ljudi se ultra smanjio. Znači nekad su ljudi imali dovoljno vremena da posvete pažnju nekoj pjesmi 3 minute, pa je to palo na 2 minute. Pa je došao Instagram i story, pa je to došlo na 30 sekundi. Pa je sad došao TikTok, znači evo sad najpopularniji videi na TikToku su videi koji traju 7 sekundi. Prosječna pažnja, znači kako da kažemo attention? Pažnja. Kao pažnja. Znači prosječna pažnja čovjeka je 7 sekundi. What the fuck? Da, znači to je doslovno istina, to se toliko smanjilo. Ček, pa ko će onda gledat ovo tu 50 minuta? Pa ne, a definitivno kada je zanimljiv content ljudi će ostati gledat. Ali znači ljudi nemaju vremena, znači došao si, sjeo si, piješ kavu, ok, gledaj super video, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, može dalje, jer toliko je to postalo sad kratko da to je na neki način trend koji sad ljudi prate, da u 7 sekundi ili u 10 sekundi ili 15 sekundi ljudima daš ono šta trebaju čuti da ih zainteresira. Jer on kad čuje tih 10 sekundi ili 7 ili nevidno koliko, on će onda poslušati cijelu pjesmu. Ali ako ga tih 7 sekundi nije zainteresiralo, nikad te više neće pogledati. Ali što to nije ogroman pressing, jer to je recimo, to je kotač koji se konstantno vrti i šta je sljedeći korak onda? Znači, misli sljedeći korak, ok, možeš otprilike pretpostaviti nešto što će se desiti za mjesec dana, ali ako je sada 7 sekundi ono vrijeme koliko se čovjek može fokusirati na nešto, šta kad to bude 1 sekunda i šta kad onda ne zainteresiraš nekoga? Znači mora negdje pukniti to. Negdje mora. Jer nema smisla, znači samo koja je svrha zapravo, samo se ubrzava i oprosti. Drago mi je što si to spomenija za ove sadržaje, jer recimo ljudi će zapamtiti nekoga, sjećaju se nekoga koji je bio na nekim showima, ne znam, Story Supernova, Music Talents, na primjer, znaju točno ko je bio i koju je pjesmu piva i to sve. A na primjer šaltaš, ok, Amerika ima 2 put godišnje Voice. Mi imamo manje ljudi i onda imamo tu i tamo, jeli? Da. Ali u biti niko to više ne pamti. Stvarno to ne pamti jer realno ko si ti, šta koga briga za tebe. Da, ne, tako jednostavno tako stvari idu. Ali onda to nije, oprosti, ali to onda nekako mi ne govori puno nužno o kvaliteti. Znači jednostavno ja sam se našla na pravo mjesto u pravo vrijeme i to je bilo to, algoritam je to prepozna, znači algoritam je bio taj koji me prepozna, ne nužno ljudi. Da. Znači on me pogura i... Da, ne, definitivno u današnje vrijeme žalosno, ali istinito da kvantiteta pobjeđuje kvalitetu. Tako je, da. Znači doslovno je došlo do toga. Ali ono, kao što ja uvijek kažem go with the flow, znači pokušaj se prilagoditi u toj mjeri, kažem dok god ti možeš od toga profitirati, dok god možeš od toga izaći kao pametniji, kao iskusniji, kao da možeš napredovati u tom nekom stilu, u tom nekom smislu. Jednostavno trendovi se mijenjaju, ne treba pratiti trendove jako slijepo, treba ih prilagoditi sebi i na taj način sebe pokušati eksponirati koliko možeš. Kažem, trendovi se mijenjaju stalno, to nema... Biti trend ho, to je ružna riječ, ali biti trend ho, nije neka fora. Sad, jeste li identificirali neke korake koji su potrebni kako se probiti na strano tržište, iz Hrvatske, pogotovo iz pičke materine? Pa definitivno, ja mislim da je u današnje vrijeme najbitnije, prije to bilo napraviš pjesmu, napraviš album, snimiš, imaš CD, daješ CD u nekakva distribucijska agencija, izdavačka kuća, bilo šta. Šalješ na poštu producentu. Pa da, bilo ljudi koji su, ima muzičara koji su dijelili svoje CD okolo da bi ih ljudi slušali. A danas ne postoji više ne postoji taj fizički aspekt toga. Je li to dobro ili loše? Nego sve ja mislim da je i dobro i loše. Jer najbitnija stvar, po mojem razumijevanju danas, da bi te tipa nekakva izdavačka kuća uopće uzela u obzir,
nije uopće bitna tvoja kvaliteta muzike, niti bilo šta u takvom smislu, nego tvoja online prisutnost. Je, i Znači fanbase. ti ako imaš stvoren fanbase i ti ako imaš nekakvu veću prisutnost od, ne znam, 20, 30, 100, nebitno, u malo većim brojkama, ne znam, 100.000 ljudi, onda dolaziš u obzir kod nekakvih većih igrača. To je grdo. Ne, definitivno je to da labelovi danas potpisuju fanbase-ove, ne artiste. Ali To je definitivno. danas kakve su priče o izdavačkim kućama i kakva su iskustva, ja mislim da svi mladi muzičari gledaju da što više rade sami, znači da budu E pa, independent. to sam baš htio biti, jer danas vidio se danas, ako već jer prije si mogu kao sad snimit ćemo demo, pa će vam poslije, pa će nas oni naučiti kako se to radi. Da. Danas moraš sve znat Moraš sve i znat. onda te možda uzmu. Da, teško je, moraš biti i artist, to zašto ljudi odbijaju to raditi? Zato što ljudi žele biti samo artisti. Znaš, oni žele biti samo pjevači, žele biti samo umjetnici. Realno, biti indie, biti independent artist danas je jako teško jer ti moraš biti i tekstopisac, i skladatelj, i producent. Ne rijetko moraš sam miksat svoje pjesme, tu jako puno učenja, jako puno uopće treba da bi uopće shvatio što trebaš napraviti. Standardi su u industriji razni, koliko čega mora biti, koja glasnoća, koliko ovo, koliko onog. Sve to moraš ispraviti, tehnički ispravne snimke moraš imat i da ti ne kažem da moraš biti sam svoj PR, sam svoj menadžer, sam svoj Marketing, promotor, sve. marketing, znači Sam svoj apsolutno majstor. moraš biti Bob graditelj, sam svoj, znaš, jednostavno i tek te to može dovesti do nekog onda dila. Naravno, osim ako ti se jednostavno stvari poslože, osim ako ti se jednostavno stvari poslože u tom trenutku da te neko uzme. Da, sreća neka. Da, ali kažem, najčešće put do toga trnoviti i... Ali mislim, ako dođeš do te točke sam i imaš, ne znam, ima puno artista koji čujem na YouTube-u, koji već imaju fanbase 2-3 milijuna ljudi, što su ogromne brojke kad radiš za independent artista. Da. I onda da to daš nekom drugom i da potpišeš, da kažeš ok, ovo je sad tvoje, sad napravite da budem Justin Bieber. Da. Ili bilo što. Da, ne. Ja mislim da nije vjerojatno. Ne, definitivno, evo, ja sam Blackberry je jedan meni od najdražih artista, možda najdražih artista od svih. Njegova priča je dosta nama kao bliska. On je počeo kao independent, nikoga nije šljivio, svi su ga mrzili. Rekli su mu da je jazavac i da nikad neće uspjeti. On je sam izgradio svoju karijeru, napravio svoj label, sam je krenuo. Došao je do toga, gledao sam jedan intervju gdje je rekao da mu je planirani income za sljedeću godinu $10 milijuna. I labelovi ga na silu hoće potpisati. On kaže, zašto bi ja potpisao sa vama da dobijam mrvice ako ću ja sljedeće godine zaraditi $10 milijuna. Znači čekaj, može, ja ću potpisati sa vama, a onda morate dati 20. Da. Ili ako hoćete moju izdavačku kuću, platite mi 50. U suprotnom se meni to ne isplati, mora imati nekog smisla. To je taj neki... A koji je vaš plan za probit se na američko tržište, recimo? Pa točno stvoriti tu online prisutnost, znači skupiti svoje fanove na ovaj ili onaj način Sad smo vidjeli na koji način. Bilo Čak Boris je tu. Čak Boris. Boris je čač. Bilo to svirkama live koje još nismo imali toliko puno ili TikTok, Instagram, znači na bilo koji način, ali stvoriti tu nekakvu online prisutnost, stvoriti te ljude koji stvarno slušaju tu muziku, neko će reći a da ovo je okej, nego... Trebaju ti pravi fanovi, koji će sve pratiti, koji ovo je band koji ja slušam i zanima me šta god napravim. Znači prvi korak nekakvog generiranja nekakvih brojki. Znači, content da ide van konstantno, znači u nekakvom konstantnom... Tako da, definitivno mora biti consistency. Consistency is key, tako kažem. To je definitivno. Znači da ne bude izbacio sam pjesmu sad u 2. mjesecu i sad nema ništa do idućeg godine. To je bila greška koju smo mi napravili, a više ju nećemo napraviti. To je, znači već učite svoje greške. Puno puta, pogotovo ako se baviš muzikom, to ti počne kao neki hobi, kao nekakva zajebancija, outlet, znači za svoju, pogotovo ako si kreativan, imaš viška energije, znači premnoći to nekakav kreativni smisao, ali kad shvatiš da, mislim nekad sam shvatiš, nekad ti drugi ljudi isto kažu da imaš talenta, imaš potencijala, stvarno bi se mogao tim baviti, onda ne smiješ pustiti da nekakvi drugi utjecaj utječu previše na to, znači kad odlučiš se bavit ćeš se i uvijek će biti teških vremena, kad nećeš pisati dobre pjesme, kad te neće niko slušat,
ali to nije poanta, poanta je da nastaviš i da se probiješ kroz tu Kako mi je glupost drago ovo slušati. Znači, premalo ljudi ovako razmišlja. i da dođeš do toga, ono, znači nijedan cilj nije bio preključ. Ryoshi. O, Ryoshi, vidio sam, znači objavili ste pjesmu na Ryoshi Plus kanalu. Ko prvo zanima je li to, on je samo šta distributor, kak ste se s njim snašli, kak je on objavio i onda kako ulazi u priču cijeli taj Ryoshi token. Vidio sam da je to iza toga stoji cijela kripto priča, da on ima neki svoj token gdje kao želi ujediniti umjetnost. Kako sam to već skužio, pa ako se možeš toga dotaknuti malo. mogu definitivno. Ja sam ovoga, Da, kao što dotakni se. mnogi već znaju, ljubitelji kripta i i holdam i tradam. Misliš hodlaš? Hodlam, da, ali my man. Da, definitivno unazad nekoliko godina jako mi se svidio taj kripto svijet i ovo je bila jedna što se tiče Ryoshija, to je bila jedna jedinstvena prilika gdje je moj kolega Tom Vačurin, Lima, on je... Podlim. On je u timu Ryoshija, on je moderator koji je zadužen za glazbu. A to je naš Hrvat. To je naš čovjek, da. A Ryoshi je based... Ryoshi je based u Los Angelesu, ali imaju znači suradnike iz cijelog svijeta. Tomo i studio u kojem radim Longplay je zadužen za audio stranu Ryoshija. Pružila se ta jedinstvena prilika gdje smo mi napravili taj dogovor s njima. Mi smo dali njima ekskluzivni release. Oni imaju svoj token koji se zove Ryoshi. Njihova je ideja i zamisao jako zanimljiva. To je ta zamisao da imaju monetizirani YouTube kanal na kojem će se nalaziti njihovi artisti, kojima njima daju ekskluzivni release. E sad, poanta cijele priče je ta da što više ljudi streamaju na njihovom kanalu glazbu, u toj vrijednosti koliko oni novaca zarade od YouTube-a, oni će u toj vrijednosti burnat coin, slat ga na mrtve volete, gdje će samim time što je manji supply tokena, to cijena tokena raste. Znači, to je ta neka priča u kojoj smo mi vidjeli, to je neki trend, općenito kripto i NFT u glazbi danas postaju vrlo bitni i mi sami smo započeli rad na ideji našeg NFT-a, Pa to sam baš glazbenog, da, ja sam sa Tomom već debelo o tome, smo u razgovorima i u idejama. Ne znam li ste čuli, mislim, band koji slušam, Avenged Sevenfold, oni su Nice. Da, oni su sad je velika zapravo kao kontroverza oko njih, jer su se skroz ubacili NFT-eve i kao ignoriraju muziku. Oni su sad izbacili full NFT album. Da. Aj, nisu. Nisu to oni, mislim da to neki Canadian. Refresham sad rediti svaki dan. Neki Canadian band. Ne znam, znam da su bili jedan snippet svoje neke pjesme, su objavili kao NFT. Da. I sad, jel razmišljaš baš u tom smjeru, kao kako će glazba funkcionirati u sklopu NFT-eva? Pa definitivno, općenito sad cijela virtualna realnost i metaverse, i NFT i kriptovalute, to je sve jedan novi trend. I to je sad je taj trenutak kad desio se onaj trend koji sam spomenuo prije nekih pola sata, kad se pojavi nešto novo, bit ćemo prvi u tome. Znači, to je bilo to učenje na greškama, što smo se opekli kod TikToka, recimo Instagrama. To je ono što se kod kripta nismo opekli, gdje smo među prvima ušli u suradnju sa kripto tokenom koji distribuira našu pjesmu. Što se više naša pjesma vrti, to više oni burnaju coina, to više cijena coina raste, tako da svako ima neki interes. To nekima može zvučati kao malo glupo, ljudi će vam namjerno vrtiti pjesmu da bi rasla cijena. Ok, to može biti slučaj. To može biti slučaj, ali u ovom slučaju je zapravo Ryoshi je jedan veliki community. Ryoshi je jedan veliki community koji zapravo stavlja samo kvalitetnu glazbu i samo ono što zapravo se ljudima sviđa, jer postoji i neki sud kroz koji to mora proći. Da li je to zapravo dobro, da li je to likeable, da li je to nešto s čime će ljudi vibat, što će im se svidjeti. Tako da kažem, ta cijela suradnja je ispala jako zanimljivo i jako sam sretan što smo u tome i jako se veselim vidjeti
prvo vidjeti plodove toga, jer nije toliko jednostavno kako zvuči, a drugo, jako se veselim svim budućim stvarima koje će nam općenito kriptovalute i NFT, Pa to me općenito zanima, sve. kako manevriraš, rekao da ste počeli raditi na NFT-ima. Da, krenuli Šta smo- znači počeli smo raditi na NFT-u? Da, zapravo to je sad malo prekompleksna tema za ovo. Za debile nas. Da, pa znači u principu poanta je, NFT je, ajmo reći, collectible art. Znači to je jedan, znači zamisli, znaš kad smo bili djeca pa smo skupili sličice Euro 2008, pa ono, Životinjsko carstvo, pa ovo, pa ono. Jednostavno, ljudi vole biti involved, ljudi vole biti uključeni, ljudi vole biti dio toga. Sad zamisli ti kao, ajmo sad hipotetski reći, ti si naš fan. Pa jesam, nisam hipotetski. Ne, okej. Recimo da si ti naš fan i sad imaš priliku biti vlasnik naše pjesme. Znači mi izdajemo pjesmu kao NFT, sad je ovo NFT One Mind, pjesma se zove, ne znam, White Lines. I sad gledaj ovo, znači ekskluzivno ti si vlasnik te pjesme. Pa da, znači to... I sad ti zamisli ono, znači mi smo recimo umjetnici koje ti voliš i slušaš nas i ono, pa ja sam vlasnik njihove pjesme, pa ja imam One Mind sličicu. Znaš, ljudi vole biti involved, ljudi vole biti dio toga i njima stvara zadovoljstvo na neki način da mogu posjedovati dio toga što ti radiš jer se oni automatski osjećaju uključeni. Da, definitivno. Tako da definitivno... Vlasnik, ali tko dobija profit? Šta to znači? Ne, znači ovako. Ko dobija vlasnik, ali tko dobija profit? Znači, To piše. postoji sad, stvarno je preduboko da sad ulazimo u detalje. Ok, znači ti sad radiš na NFT-u. Da, definitivno postoji NFT na kojem radimo. Ne smijem ništa još Ok, ne, o tome. a znači to će kao, će biti pjesma, će biti. Biće pjesma, da, biće I onda pjesma. i sami reci, znači kad izbaci neko NFT, recimo izbaciš pjesmu NFT, jedna osoba ima vlasništvo i onda ona ima slobodu to dijeliti dalje ili znači kao ti možeš puštati prodati ili NFT možeš slobodno. šta hoćeš raditi. Da. A jel to može da može Ajmo bilo reći ko... da je to nekakvo digitalno kolekcionarstvo. Tako, digitalno kolekcionarstvo, kao recimo... A čekaj, jel može neko drugi slušati pjesmu koju ja imam? Može, naravno. Ne, ali Ali ti si ekskluzivni. aha. Piše da je moja. Zamisli kao da si kupio Mona Lisu i imaš. Da, okej, fair. Collectible, Da. znači to je... Ali online i zapravo nije. Kao Mona Lisa, ali je scam. Da, baš... Skema Lisa. Skema Lisa. Tako da kažemo, dosta sve to zanimljivo i jako se veselim vidjeti sve što će biti u tom. Potpuno smo otvoreni prema tome i kažem, ja mislim da će to biti jako fino. Idemo vidjeti šta će biti. Da, vidit ćemo šta će biti. Jednog dana koncert u Metaversu, ko zna. Da, čuo sam da ljudi već kupuju apartmane i zemljišta u Metaversu. Nismo još do toga došli. I nećemo. Nećemo. To je to bolače. Da, Milja je tu. Mora biti opipljivo. Da. Pa dobro, to je to, boys. To je to. Hvala vam kad ste došli. Sad čućemo za kraj još jednu pjesmu. Tako da, hvala vam što ste došli, bilo mi je zabavno. Ajmo da vas ispromoviramo malo, kao Instagram, TikTok, The Real One Mind. Real One Mind. The Real, kao jel postoje fake One Mindovi? Već vas... Ne, postoji U slučaju da imamo ovaj postoji- fake profil. I moram se sad spomenuti još kratko. Reci. Postoji One Mind koji nema ništa na svom profilu. I nema Pa, nijednu beda. objavu, 0 A šta, pratitelja. pa se možete javiti njemu i reći... Da, ne, reach outu sam na Instagramu. Reach outu sam onak Instagramu, rekao sam, možemo mi dobiti taj profil, mi smo One Mind. I onda su rekli, sorry, no. I onda sam rekao, ok, at the real One Mind. I to je bio zapravo ok. Dobro, ništa, znači at The Real One Mind na TikToku, na Instagramu, pratite dečke. Sad ćemo odsvirati još jednu pjesmu, a mi se vidimo idući put. Hvala vam na gledanju. Hvala. Evo ga! Divota, ovo je... Imamo dete. Okay. 1, 2, 3, 4. Michael don't want me 'cause of my dirty laundry and nothing that she knows. I'm out of control. With all of this money, they all want something from me. It's starting to show. I'm out of control. And I can see shit in the spotlight. She found receipts from her last night. In the back of my jeans, keep it real right. I just wanna fucking feel right.
work long all day till the night time. She wants to know what's the deal like. I think that she knows can't keep sealed tight, but if I tell a lie, I tell one more lie. Girls with cocaine on their backsides. I know that my girl don't want me 'cause of my dirty laundry. Let's go. My girl don't want me 'cause of my dirty laundry. And I think that she knows I'm out of control. With all of this money, they all want something from me. It's starting to show. I know. And I say, ooh, I wanna tell you everything I'm hiding. I can't lie no more. Ooh, I wanna tell you everything I'm hiding. I can't lie no more. Can't lie no more. Oh, I'm out of control. My girl don't want me 'cause of my dirty laundry. Let's go.